Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi vlog. Danas se vraćamo, kako je lijepo vrijeme izašlo, malo na testiranju električnih vozila. Testirat ćemo danas električni skate. Električni skate od proizvođača X-Wave, najmanji u seriji, mali Wave. Prijatelj ima malog Wave-a pa mi je odlučio posuditi, a ja sam odlučio napraviti neki test review, tako da vi koji želite možda kupiti neki skate za ovo ljeto i vozati se skateom, a ne romobilom, jer skate daljinski ovak ne morate držati kao dijete naprijed, ali da. Naravno, prije što samo budemo testirali, neko vrijeme nam baš i nije, ne ide na ruku, ali nadam se da neće padati kiša, da ćemo uspjeti danas odraditi cijeli test, napravit ćemo range test, malo ćemo pregledati kak je, objasniti neke pluseve, minuse, sve do sad što sam ja primijetio na njemu, što sam onak pogledao malo druge recenzije kako je ko što napravio i naravno svoje osobno iskustvo jer ću ja danas provozati od nule dok ne potrošimo skroz bateriju da vidimo stvarno koliko range napravi, tako da ostanite ovdje, prvo naravno ujutro trening jer da budemo najjači, ne možemo drugačije, moramo biti najjači, trening i onda testiranje X-Wave-a. Vidimo se uskoro. I nas na Osječkoj promenadi gdje ćemo se vozat. Vrijeme je naravno super poslužilo, lijepi sunčani dan. Mi ćemo vozat, kao što sam rekao, malog Wave-a od proizvođača X-Wave. Skate izgleda ovako. Evo, pogledajte koliko je velik. Ovo je verzija sa hub motorom ili ti direktnim motorom. Ima još verzija sa prijenosom koji je onak nešto malo brži nego ovaj. Generalno skate ima 3, to je 4 moda, neki početni koji ide 6-7 na sat do zadnjeg moda koji ide skoro 40. Ja ću naravno isprobati na nekom dvojci i trojci, znači dvojka nekih 16-17 km na sat i trojku, ako malo kad se ufuram, koja ide 25. Na ta dva moda ćemo raditi range test, nećemo ići na najjači, nećemo ići na najsporiji, nego neki srednji na kojem će se većina ljudi vozat. Proizvođač kaže da skate napravi oko 20 km, ovo je malo jači model, 180 W, tako da ja se nadam sa mojih 92 kg da ćemo stvarno napraviti nekih 20 km, naravno idemo se lagano vozat, pa ćemo stati negdje usput, da vam kažem kakvi su dojmovi, pošto ga i ja sad prvi put vozim, nisam do sad još nijednom isprobao i tada moje iskustvo i moja prva vožnja podijeljena zajedno s vama. Da, nemojte zaboraviti, sigurnost na prvom mjestu, iako zakon nalaže da morate na romobilu imati kacigu, na skateu ne morate, ali bolje imati kacigu nego ne imati, jer ako padnete, razbite glavom, što najgore nećete vi biti krivi, nek će vam neko izletiti. Kako koči u mjestu i jednostavno pasa njega. Tako da, sigurnost na prvom mjestu. Evo, stigao sam na sami kraj Osječke promenade. Napravio sam do sad, ne znam koliko vidite, 6,1 km, potrošio sam, znači baterija mi je na 78%, znači 22% baterije sam potrošio. Vozio sam na modu 2 koji je onak relativno sporo, 13 km na sat, ali s obzirom da je meni bilo prvi put na skateu, morao sam onak malo da se naviknem. Skate je onak, mogu reći, super upravljiv, malo po moje preferencije, malo premekan, ali naravno to postoje ovako, postoji na osovinama šarafi koje možete zategnuti i onda vam te osovine budu tvrđe. Svakome kak voli. Skate, nisam rekao, upravlja se sa ovako malim joystickom, imate tu kolutić koji dajete gas i kočite. Super je jednostavan za korištenje, ima doslovno jednu tipku i ovaj gore kružić, na tu tipku palite i gasite romobil i mijenjate brzine, dovoljno 2 puta stisne tipku i on automatski već promijeni brzinu, znači evo gear 3, gear 4 i tak dalje i tak dalje.
ali mogu reći da onak super je lagan za upravljanje. Meni se najviše sviđa zato što onak ruke su vam slobodne, možete doslovno raditi što god hoćete, naravno morate paziti na druge ljude oko sebe, ali ono, može se voziti i nije nikakvi problem. Ja ću sad prebaciti na Gear 3 i lagano se krenuti natrag voziti prema centru. Naravno provozat ćemo se skroz dok ono imamo baterije, s obzirom da napravili smo 22%, 6 km na Gear 2, sad ćemo na Gear 3 probat, pa idemo lagano prošetati nas. Lagano smo prešli 12,5 km, malo smo se vozali po gradu, malo na neravnom terenu, bankine i ostalo, da čisto vidimo kako to funkcionira. Naravno, ono, na bankinama ćete trebati malo se navikniti na to. Ja sam skoro 2 puta pao, da ne bude da nisam, da ja to savršeno radim. Na Gear 3, kad sam praktički krenio, iznenadilo me kick i onak ima brutalno momenta i stvarno onak, kad krenete onak nije svejedno, morate se stvarno naviknuti na to. Jedna mala digresija na aplikaciji kad vam se diskonektor mobil poništi 1 km prijeđene, tako da ja sam sad napravio u drugom dijelu 6,4, prvom 6,1, znači 12,5 km nekih, vozio sam na Gear 3, potrošio je 38% baterije na otprilike istu udaljenost gdje je zadnji put na 22% baterije potrošio na 6,1, znači onak troši dosta baterije brže na Gear 3. Gear 4 nažalost neću isprobati, s obzirom da su ovjesi toliko mekani da onak sad pri brzini od 20 km/h kad naiđete na neku rupu, bankinu ili nešto, onak nije vam baš svejedno. Bar meni nije svejedno, naravno možda nekom ko je pro na skateu će biti ok. Tako da za sad ide ok, ja sam zadovoljan, naravno nećete prelaziti 20 km sigurno u komadu ko ja, tako da baš nije najudobnije za noge, dok na romobilu se držite za ruke, malo drugačiji položaj stajanja i onak jednostavnije i lakše za vozice. Ovo zahtjeva neki proces učenja, nije ko na romobilu sjedneš i voziš. Tako da idem ja potrošiti još svojih 42% baterije, lagano se vozimo i dalje gradom Osijekom i vidimo se na kraju videa sa završnim recenzijom. I evo nas na samom kraju, da skinem kacigu, ali baš kacigu ne treba mi naočan. Provozali smo skate do samog kraja, napravio sam 18,3 km. Naravno ako bi vozili Gear 2 napravili bi sigurno više, ja imam 92 kg plus ruksak s opravom, znači nekih 95 kg na X-Wave-u. Neke plusevi, minusovi, naravno plus je zato što onak taki mali, ne znam da li sam rekao, ali ima izmjenjivu bateriju, možete to samo skinuti bateriju, unesete u kuću ili na posao, bilo gdje i punite bateriju. 18 km onak je ok domet, s obzirom na veličinu skejta, dobro je. Moj jedino onaki minus je i nije, je taj da super je mekan i nije baš onak meni siguran za vožnju. Naravno kod nekih početnika, kod nekog ko nikad nije vozio skate će biti problem taj krivulja učenja, jer onak stvarno morate vozati i voziti da naučite i da onak savladate tu neku tehniku, jer ta krivulja učenja postoji, niko na romobilu sjednete i vozite. Tako da hvala Jasku što mi je posudio skate, što je dao mi da se provozam, da napravimo neku recenziju za skejta.
tako da vidimo se u sljedećem vlogu. Ako vas šta zanima, pišite u komentar, stisnite like i subscribe. Vidimo se.